الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. يقول تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله. أشالون وش إسلام kwa yamika Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwenda sala ni salam shinjaudle mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashalongo wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala awelendi ituwa kuile kanga ni ishindu au umbile yejinje Allahu jalla jalalu na mbona awelewa kuile kanga niya wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun wa zar'un wa nakhilun صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. Allah subhanahu wa ta'ala muaya jeleji akutuzadi siriyayati teka ile kanganie izogori. Allah subhanahu wa ta'ala pojo pakuzala ya kwambaga izogori ni yatite makaile kanganie Allah akuti yusqa bima'in wahid yorobeneyo ikupata ulaji mpebe. Allah akuijitila ni ulajimo nambo wanufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul nambo nituwelewa kuile kangania izogori ine pakuile kangania ni ijakwe fil ukul mumakanonye ga izogoriyo nambo yorobeneyo idibashanya ditaka. Allah subhanahu wa ta'ala na kuijitila ni ulaji mpebe nambo ni kuja kulekanga na makanonye nironi. Allah subhanahu wa ta'ala mukomburi wao akuile kanga ni agampaka irogori ya idishitela shimpebe kombole kalujambilwine ni kurogola irogori ya kudiodio belannobe nambo ine ya idi mulujambilwine ni kuwa irogori ya kubaba nambo yorobene yo ulajako jadi jijimpebe ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwaga nditwa kuile kanga ni ayumbe yao. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala akuzala pakwambaga ngani jashimitume akuti tilka rusul jele manganya awele ashimitume wa Allah subhanahu wa ta'ala faddalna ba'dahum ala ba'din nambo nitwashimbishirie wane pashanya pashimitume wane minhum man kallama Allahu
pana wane Allah subhanahu wa ta'ala waweshe taganao ashimitume wa Allah subhanahu wa ta'ala munga binjila Jibril alayhi salatu wassalam wa rafa'a ba'dahum darajat wane Allah subhanahu wa ta'ala ni wanyakwile madaraja gakulekanga nelekangana ashalo ngoshi Islam kwa digongo dia kawaida mpela jele jakwete Allah subhanahu wa ta'ala eti mpaka mubande wa malowe kadhalika Allah galekangeni pana malowe gane gakwete uzitono kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mboni pana gane ganiga kola uzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala zano khutba jetu jalelo nituweje nkukumburiana mumalowegele gaga shimbishiri nobe Allah subhanahu wa ta'ala malowegalakwe gaga shimbishishe nobe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma yushiru dhalik lina'lama anna ad-dunya khuliqat li ajli hadhihi al-kalima muishindu yikulore wale ushimbishimbi wadele dilowedi bazi weje tuweje pakumanyidila kuti dunia jaumbila Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajipanga nyizie kwa digongo diagele malowego wa bihadhihi al-kalima zoni kwa malowega lakwe qamati ad-dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala ajipanga nyirie dunia mpaka ni akhirah kwa digongo diadilo dia lakwe ashalongo Islam Allah ta'ala arsala ar-rusul Allah ta'ala tumiri ashimitume li ajli hadhihi al-kalima kwa digongo diadile dilewedi wa anzala al-kutuba na tumiri itabu Allah subhanahu wa ta'ala wa tumiri zabur wa tumiri injil wa tumiri taurat wa tumiri Qur'an kwa digongo dia malowegelego niga wele malego kushimbishika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ashalongo Islam malega tu kwamba nigelega gawele kalimatu at-tauhid malega kwa jikari Allah subhanahu wa ta'ala gakuwaga la ilaha illa Allah mungo bolelo ria kalima jalakwe la ilaha illa Allah malega gakuti pangadi wane waiwajilo kwa tende la ibada ikawe Allah subhanahu wa ta'ala ashalongo Islam malegele gakuwaga gakwepepala pandawije kugalumukula nambuga kwete urito kwa Allah subhanahu wa ta'ala famina an-nas man yadkhulu al-janna bisababi hadhihi al-kalima pananditu ashina bandu watashijao la kuinjila kuntendele kwa digongo dia dilo dia lakwe kalimatu tauhid wa sinfun minan nas yadkhuluna an-nara bisababi hadhihi al-kalima nipa naroni gulu jawandu nkutula wa wandu ushija kuinjila ku jahannam ushijinjila ku moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa digongo dia kalimatu tauhid mungaji tendla marengo kalimatu tauhid ashalongo Islam kalimatu tauhid jiwele kalima jajishimbishishe nobe kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ajirar li kalimatu tauhid mushitabu shausha kushimbishika muayati ya kulekangana lekangana aya zine Allah rarile la ilaha illa Allah zine Allah ararile ya kwamba la ilaha illa huwa au la ilaha illa ana Allah ta'ala ayeshete surati as-saffat innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun Allah tashiweshta muri wa qiyama pakwambaga wande watashijinjila ku jahannam Allah kuti innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun jele manganya ajinjile kuipoteri kwa digongo ku dunia pandawi jawabu shilagantenga ashinjawana kwa radila ya kuti la ilaha illa Allah pangadi wawajilo kwa popela ikawe Allah yastakbirun wanganya wadinya kulaga wadi kweriaga ngana haraka kuimidishika muibada ya kwa popela Allah subhanahu wa ta'ala ashalongo Islam tumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waposhe ile kadhalika aya musurat Muhammad fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik
walilmu'minin walmu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah subhanahu wa ta'ala akutifalam mbe mweje bakumanyidila be wakudijiganya nimmanyidile annahu la ilaha illa Allah yakutipangadi wakwapo bela ikawe Allah subhanahu wa ta'ala manyidile yakutii pangadi wane wawajilo kwa galagatila ikawe Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir li dhanbik pela nimbende shikulu luko shailewi yenu walilmu'minin nimwawendele wandu wakuamini washilume walmu'minat nimpaka wakuamini mubande wa shamari yetu ashalongo Islam. Allah subhanahu wa ta'ala atuumbile uwe wandu mpaka ni majini kwa digongo dia kalimatu tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala atutandishile ditaka kwa digongo dia kalimatu tauhid ashalongo Islam. Kalimatu tauhid diwele dilewe dadi kwete urito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin min al-asafi ash-shadid munkutula maishi ndio yikudande udikara kwa nobe pana wandu wadi mudini jeshi Islam apagwile nchi Islam na kudile nchi Islam nimpaka kushekulu bila nchi Islam na mbunga kujima nyidla kalimatu tauhid. Ya subhanallah wanemma luma kujirewerela mpele yati takarasha Allah subhanahu wa ta'ala na kujirewerela matalaga ngawago pane mpaka wakudanda ulaga jamani madilo kwamba kutwishila ngajimbila la ilaha illa Allah kwamba kujigala mwashinyama ngajimbila la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ngana tupa kalimatu tauhid kutitoa jimbila jewandu wa marile wa an laysa lil insani illa ma sa'a pangadi ya inka mushire mundu ikawe yapanga nyiri ariene ngawa kwa jimbila kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Ashana roshi Islam kalimatu tauhid ngawa ja kuimba na mboji kuraka an-nutqu bil lisan wal i'tiqad bil qalbi wal amal bil jawarih. Kalimatu tauhid jikuraka mundu ujilumu kule mukurewere la ludimi wal i'tiqad bil qalbi nironi ujitishirie ntima ukole i'tiqad uamini yakutikwedi pangadi wakwabo bela ikawe Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-amalu bil jawarih iwalo yaidinchi ilu ipanganye mazengo gele gakuraka Allah subhanahu wa ta'ala kwa mundu jwalumu kuile kalimatu tauhid. Asalongo Islam makonde ganga jinjila ga kujanna itela yanga jinjila ga kujanna wala yanga jinjila ga kumoto nambo yele yumbeyo pakumanyidila mashidi ga kalimatu tauhid idibelese muibada ya kwa bobela Allah subhanahu wa ta'ala. Aweshet Allah ta'ala wan najmu washajaru yasjudan makonde mpaka niitela yayikulungwa kulungwa yasjudan yorobeyo idipa sajida mukwabobela Allah subhanahu wa ta'ala. Ashalongo Islam kalimatu tauhid dilewe dia la ilaha illa Allah ni dilewe dia kampulumuri ya mundu muibotere muri wa kiyama nambo kwa mundu juangaji kalimatu tauhid nganawa ubatile ntendele kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'u rusul ashimitume orobene wawilanjilaga wandu mu kalimatu tauhid kutanlaga kwa Nuh alayhi salatu wassalam paka mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Asana roshi Islam kalimatu tauhid jikwete arkan ni jikwete shurut. Kalima la ilaha illa Allah jikwete arkan jikwete ibila la kalima la ilaha illa Allah. Kadhalik ni jikwete shurut miambo la ilaha illa Allah. Ni kurargo kwa mundu islamu pauja pakulumu kula la ilaha illa Allah umanyidile anaji kalima jikwete rishiridingwa masharti gakwe ni gapi kwa digongo mushimbi ojikwete kalimatu tauhid tume alayhi salatu wassalam watura dile kutijele kalimajo ni imani ya idiye kulungwa mbana imani yorubene. Al-iman bid'un
وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Mtume alayhi salatu wassalam waweshe takutii al-imanu iman bid'un wa sab'una shu'ba ziwele nyambiriye jinji chakupunda na gasetenta fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah nambo lujamilwe lutonyele nobe ni la ilaha illa Allah wa adnaha lujambilwa barinobe imatatul adha anit tariq kutiori ahura kwa munreo wal haya'u shu'batun min al iman zoni nombe naryo zikutenda upande wa iman ni la ilaha illa Allah iwele imani yabashanya nobe niwele imani yaitonyele nobe la ilaha illa Allah zanu ikuroriga kwetu we aslam kujimanya la ilaha illa Allah jikwete ibila la idingwa ashalongo islam kalimatu tawhid jikwete ibila la ibidi an-nafyu wal ithbat kalimatu tawhid jikwete rishiribidi yele risirio wa din islam aripika nisirie kadhalik zitamidishe muntima mwao kadhalika awendi tu pakupanga ni marengo garashile Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatu tawhid jikwete shibila la shandanda an-nafyu kuikani la yorope yayikupofeledwa paraba Allah subhanahu wa ta'ala ni mundu shandanda kole an-nafyu aikani la yorope yikutindi wadigwa yanganaiwa Allah subhanahu wa ta'ala pele ni bana al-ithbatu shibila la shawid kuitishira kutii ibada yorobeene iwajilo kwa tende la Allah subhanahu wa ta'ala ibada yorobeene pangadi wajilo kwa tendela ngapangane ibada mukugatendela malaika kapena kwaomba ashimi nabii wa Allah walanga gaomba malembe nambo ibada yorobeene kwa tendela Allah subhanahu wa ta'ala zanu munujua kwete kalima ni kuwaga shiwela anankwaomba dua ashimalaika kalima jao jijonaris munujua kwete kalima na kumbomba dua mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baadhi kalima jao jijonarishe pela mwakutendela gawandu masufi hadha habibun ma'al ashabi qad hadara wasamaha al-kull fima qad madha wa jara ya Zaid karrir lana dhikra al-habibi faqad balbalta asma'ana ya mutrib al-fuqara. Wandu masufi akuwaga mkuimba qasaid ashindri na kutiga al-anashid ni kutendaga al-istighatha bin nabi sallallahu alaihi wasallam ni kuenda kashika mushirani shipulu muryo pakumbomba mtumiki sallallahu alaihi wasallam wane mpaka kuenda istighfari kutieti mtume jukululushe pakwa kululishila wandu ashindri na kutiga sallal ilahu ala nuri alladhi dhahara kuti Allah abeleshe utendele kwa dila anguka diaishe ku dunia kuno pakwambaga mtume sallallahu alaihi wasallam fafaqa ash-shamsa wal qamara dila anguka nidi mudishile nobe mbana kulanguka kwa diwa ni lweri dila anguka dijenele nobe nikumudika nobe mbana diwa ni lweri pakwambaga mtume sallallahu alaihi wasallam ashiriane pa kuimbaga hapo na kutiga hadha habibun wala ku awele mtume Muhammad ma'al ashabi pampepe nashi masahaba wao kad hadhara aisha gano malo gano wasamaha al-kull fima qad madha wa jara na wele wa kululuka pakwa kululishla worobe wa aisha gano malo gano fima qad madha wa jara muyorobe ilongolele murambi yabanganyire bandu badiaba mtume belebwa aishe ni masahaba gaishe niga kululuisha kwa kululishla worobeni ghulun fi maqami an-nubuwah wandu aguluisha madile munafasi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zanu kwa washatende yele akuomba shikululuko kumbomba mtume kalima ja ujijonarish nchi islamu akurebuka ngana waroni mudini jeshi islam pamero ba Allah subhanahu wa ta'ala nikuwa kwa mundu islam ajibika nishire kalima mutundu wale warashile Allah subhanahu wa ta'ala muipila la yaibadi mukalima mundu wako lekaje an-nafyu akanile ya kutibangadi wampaka kwa bobela
ikawe Allah subhanahu wa ta'ala milungu jore bejine ajikane nina gabana wako popele do anga waga Allah bari wala ko ngani wapo pela weleo nambo wapo bele Allah subhanahu wa ta'ala sanu mundu kwete kalima ninkwaula kugawamba malembe kalima jijonari mundu kwete kalima tayadi nkwiwamini yanga waga Allah kuiwamini idiri kalima jijonari zano kalimatu tauhid ni maloe gagasija wala kumpulumuri ya mundu muri wa kiyama asana roshi islam tumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadinyi kwa aladi silawandu woro bene namboni wakwete mahabba wakwete shikondi shakwano nyela baba wao wanandi ya subhanallah baba wao wanandi wadibeleshe mukunchenjela mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam makoreish gabanga nyage nyangalala kuntendela mtume sallallahu alaihi wasallam nambo Abu Talib wanchenjela ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pane wandu waroranganaga ni kwa ulo kwa Abu Talib ni kwa tenda tuleshele mwana gwenu weje tuulaje shitumpe mwana shejuine nintameje najo Abu Talib wakanaga mukunnonyela mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni Abu Talib wannonyela ka Rasulullah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanonyelaga Abu Talib na ambo mtume sallallahu alaihi wasallam wa imani kuchashishikondi shashi kutishibesha kudimba ngana mpaka malawi akhira bari baba wana utile mudini jeshi Islam tumeni wabilanjilaga panandi kwa hikma kutingana nyibo pela irwanamu ngaja kugaomba malembe nkuye dini ja Allah subhanahu wa ta'ala jimi dishishimu kwa popela Allah na ambo Abu Talib ngana kuunda shahada tume alayhi salatu wassalam ni watandi tekudanda ula paka panda wijalo hadisha Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wabite mukwalwari ya baba wao nambo mtumene wayo nagakuti apa nafasi ja mwanjawa kuinjidila kujanna ni shahada umbo ni wapanganyire jeula ngauka mushira kakadikore shanara shakweteje sila chakunde endela une ngaka mushira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kushenjela kore kula ngakukamushiria yampaka yakamushiri mwanjawa ni shahadatu an la ilaha illa Allah ni watendaga ya ammi mwe baba waune wanandi qul la ilaha illa Allah lumu kule malo yega kuti la ilaha illa Allah pangadi wa kwapo pele ikawe Allah kalimatun diwele dilewe diashinji mbende la shivulumuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Abu Talib ngana lumukula shahada Abu Talib ngana lumukula shahada mpaka shari meneshiwa tume sallallahu alaihi wasallam wavurire kudanda ulannobe Allah subhanahu wa ta'ala nimpaka watu mishirie aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuti innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ila siratin mustaqim tume sallallahu alaihi wasallam waposhele aya jalakwe innaka la tahdi man ahbabta mweje Muhammad nganimba mwajongwele wa mwarashile mwanonyele baba wenu wanandi na mwanganimba pa ukombori wa kwa jongo la mwanjao walakin Allah nambo Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha ni wawele wa kwa jongo la warashile ila siratin mustaqim muditala dia kugoloka ni asana roshi Islam kwa mundu tajudi jore jatako le shahada muntima mwao ni kujitenda la marengo amanyidile kuti Allah subhanahu wa ta'ala waragu ile mwanjao kadhalika Allah wawirle mwanjao musratun mustaqim muditala dia kugoloka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala a'lam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wattabi'in asalan wa islam ahlul ilmi wandu wako ete umanyidiri mpaka ni mashekhe mpaka ni makhatibu mpaka nombe uwe watu wele tulabi ilmi wandu watudipa kudijiga nyadini pandawi jajikuikaga yaumul jumaa shila wandu wakuwaga pashugudi jakurora ya bitaka kumuri aslamu ashinjao ya iwe ya kwa kamushira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mukhutuba jetu yatuidingu dile ni kuiwana kutiika tukamushiri orobe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuimidishi kamushi islamu siriyeri yene shashigegemi mukalimatu tawhid ashana roshi islam wallahi thumma wallah kwa mundu jwataji poshele kalimatu tawhid kwa magara gawidi
ni kujiwaminisha nene la ilaha illa Allah. Kadhalik ni kujitendela marengo la ilaha illa Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala tashiwa kuina. Musa alayhi salatu wassalam wawendile dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kalimullah. Musa waweshe tanagani Allah mungabi njila Jibril alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala wano nyelendo be nabiyullahi Musa tume sallallahu alayhi wasallam pawaterle ulendo wao al-Isra wal Mi'raj kuma undeko warimanga nini nabiyullahi Musa ni wauwe ni mkutula wao ni wayamishile Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mukuona winji mkutula wa nabiyullahi Musa. Na mbo nabiyullahi Musa wawendile Allah subhanahu wa ta'ala watite ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Allah munyiganye shindu shakuti shinankumbushile kupitela kale kashinduko wa ad'uka bihi nishinambomba je dua kupitela yale yasimunyiganye yeyo. Allah subhanahu wa ta'ala watirle ya Musa mwe Musa qul la ilaha illa Allah jile la ilaha illa Allah. Musa watite ya rabbi asikabolowe nuorobene watu bileo yaquluna hadha akulumukula gajele diloedi. Allah subhanahu wa ta'ala watirle ya Musa mwe Musa manyidile ninagadi unde mpaka niditaka ni aidi katikati ya orobene ikaweyeleyo fi kifatin mumbale jarikelo wala ilaha illa Allah fi kifatin dile la ilaha illa Allah dikawevo ni mumbale jine jarikelo la malat bihinna la ilaha illa Allah jikaweleja kuritopa la ilaha illa Allah. Ashalongwesh Islam tujijitishe la ilaha illa Allah yajikuraka la ilaha illa Allah niya tukupanganya idirila tujarile matalarimu gala tushomile moto irarila tulekange enenayo duwa ya kuomba kumalembe rila tayadi tulerile ya kwa wanganya Allah na kumaroka nagangale kaeleyo kalima la ilaha illa Allah kukwenu jifutishe kalima la ilaha illa Allah kukwenu majangadi mazengo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Asalongwesh Islam mavesi gele ganagawidi gakupatikana mu surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala akuti alam tara ananga nanyiona ni kuimanyidila kaifa daraba Allahu mathalan yatite kabelese Allah subhanahu wa ta'ala shilandanyo kalimatan tayyiba shilandano shadilo ediambone kashajaratin tayyiba diledilo wedio kashajaratin tayyiba diwelempelaga shitela shambone asluha thabitun shela shitelasho njigari yakwe rijinjila ngene shenene bari niridimba ngene wa far'uha fi sama nambo nyambiri shela shitela ridi kuinani tuuti ukulaha kulla hinin shela shitelasho nishikupelega irogori shikurogori ya irogori kulla hinin shilandawi shitela shanga jembesi andawi jaula shanga dishuku shanga dishau ndawi jorobe shikupure irogori bi'idhni rabbiha qalura wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Allah subhanahu wa ta'ala akubeleka mfano wala kwa wandu la'allahum yatadhakkarun kutijele manganya ayawakumbushila kwa kumbushila Allah subhanahu wa ta'ala. Asana rosh Islam Allah tite alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ananga nanyiona ni kumanyidila yatite kabelese Allah mfano wa kalimatan tayyiba dileje diwele diambone. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas awesete kuti kalimatan tayyiba la ilaha illa Allah dileje diambone ni la ilaha illa Allah
zano Allah adilande ni dile diloweje ajilande ni kalimatu tauhid kashajaratin tayyiba mpela shitela shambone sela shitela asluha thabit njigari yakwe dijinjilange ne bari zano patita Allah kashajaratin tayyiba kalimatu tauhid jilimpela gashitela shambone. Ibn Abbas atitaguti ashajaratu shitela sha kwamba bele Allah subhanahu wa ta'ala sha kushilanda ni ashi jiwele mundu jo kuamini shitela sha judi mundu jo kuamini zano kalimatu tauhid jiwele kalima tayyiba Allah najilande ni shitela mate ajilande ni kalima ni mundu shitela sho njigari yakwe ridimbange ne senene bari ni la ilaha illa Allah kwa mundu mu'min jikutamidi shikaga muntima mwao kalima jikutamidi shikaga muntima pati tepo Allah wa faruha fi sama ni nyambir ya shitela zikuonesha la kuinani kadhalika kalimatu tauhid jidijinjile muntima wa mundu tayadi iteno ikololesha la kuinani shimwa wanana kupanganya sala kumanyila kutishirogo rishele shikoboka sala ilaha illa Allah adimile kwa wanana kutola zaka kumanyila kalimatu tauhid jikurewera kwa wanana kuwamba la ushirikina kumanyila uti kalimatu tauhid jikurewera sano Allah subhanahu wa ta'ala nawe sheto kuti sala shitelasho tuuti ukulaha kulla hinin shiwelesha kupeleka izogozi shilandawi ni mundu mu'min mundu jo kuamini jo kwete kalima ibada kupanga nyanda wijosi wangaje mbesi ya Ramadhan ndawi joro baji pa kupanga ibada abikane hayya ala salah akwawla ku masjid wangaje mbesi ya ganda wija Ramadhan nambo tuuti ukulaha kulla hinin awelempela gashitela sashikupeleka irogori silandawi adi kumigunda kupanga ibada ya sala adi pamuria kupanga ibada ya sala jishandawi ja kupanga ibada wala kweshiwela akupanga ibada kwa jika kwa bobela Allah subhanahu wa ta'ala zoni yakukola woga kwajo kwa Allah subhanahu wa ta'ala sano Allah nakuti wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas Allah nakupeleka mfano kwa wandu la'allahum yatadhakkarun kutijele manganya awe kukumbushila asana roshi Islam kwa mundu watakole kalima ningadi zogoria kalima jao jangani mazengo nambo Allah akurashidi la kuti dilewe dia kutijo la ilaha illa Allah ditamidisishe muntima kadhalika iwaloni pangani mazengo asala ngwa Islam tulame ni kalimatu tauhid rampano ngane jiwa ndawi jawandu kurekari anam mizikiti la jelenda wijibitile nambo kuradile na Islam sashiwe ndi tushatoka mushira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nipangadi shine ikawe uweje kulekanga ni ushirikina kwa digongo kalimatu tauhid jikanye ushirikina nambo ni kuimidi shikamu tauhid ni kwa bobela Allah subhanahu wa ta'ala mitima yetu jidijikwete tauhidi إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.